Banjar narong dibicaraon. Guru Banjar. Sa pada namin si Hotang. Siotang. Borudong ang siotang. Jalahamu boro hotang narong dibicaraon. Siotang. Boro hotang bumadzaro dak si hotang. O magoras pil kuha ngasahat. Kan pur namin. Ona na awu. Ola. O magoras pil tuha haloli nami dong sa pada namin si Hotang. O magoras pil tuwuru nami boru amana boru ne baho. O magoras pil tu na dua narong di hutawon. Pagulan huria RK. Pangulan huriani kasih hutang bulu. Kedua disebut. Om Mau natin mengenal sinurat. yo boras pirin lahurang dipajuwon o mamanggo ginahurang goksen hula-hula Banjar nahor. Sudah bisa balangka. Busroha atau kau ngajo na poros mo na inara. Buda asa walu si kami. Oh, Itu Sony lo di soranya ang guru namin di sa tikion di karena ni masa narion. Tum songoni te boras pil putih-putih nyak anak kelangu. Anjir matong ngasra ni gadong las marahan tabimu tujuan narion. Songoni ni setua ma tironoko. Firma koki wal ma kasalongan. Firma tabimu juru badan di panguan. ma toto. Enarakam guru tujuan main tahu deh. Mau natin mari amo hula-hula nami Banjar nahor do rombongan na para dibebe sa mga gutut. Imanang dengan saat tamu jalo kami di romo raja nami. Tung somani pero ang ini penyambutan nami. Dihamu hula-hula do rombongan raja nami dan natin sa nami ipe harwa apa lapas dihami gilingmu. Suang-suang ini do dibagi narohamu naman dapat tok kami. Tungibok kamu do tong putih-putih muna di bagasan boras bir. Asimarohan itu hatta boy batu tusong gornay asa firma pagi bahubal pasarangan firma to dinami marga sinura di hidup pamuna jumu mari haga tong akal di pangomongan samani majo sama mazalo iharong hula-hula nami rajaran roh rompongan kurasa tudus mata uduti asa hukum itu rakan nami raja nami inang sori pada rodo kami mata betok kamu songon napasahaton tudu-tudu di sipangano raja nami tungpen wangin na orang sangkan tujuh orang jangan sasapin od debiak tum na tukku pahami las maro awan saktoron asiron itu tuarek na mangiut buyat tung ulek ke paturhami maro dupok kamu hula-hula nami asa doho na matok songon edo nina tua-tua asa horkoni siap balo menggaga do di robian ora hula-hula Banjar nawar na Banjar do rombongan suak songon ima marga sinura na mangalia Madu. tasalam masih tasalam. Orang bukan udah kita sari. Mudur-mudur ang tudaruan dia kapino karmu masuk tudaruan. Tumsong ini kayaknya lalu terpasar tawi las marani badan yang borona do ka na borona silo ko di ma. Mau natin mak di hamong raja nami. Dei naraku nyokap buhin ang guru. Haton ko bali upo di suruh nayon. Angge matong tek kinabilan nami di atas pinggan hot mati ho itu ke pasarnya palaban doma akan ador nobar. Margidei angge matong bisa luhut na nabi nasa nami. Lima dilek di udururu angge udururu masulit no parmo. Mulai setito sampai hujulan hari. Soalnya dari dok na dua manang dohon nami. Anu bisa balok. Martawa ini iluyat. Kalau tuh suwe Sony mereka di asmar hani komentalo Sony manang hari namanya. Mau ya nih mak. Salah tidak, lima dus merua.
Waktu jolo naik yang berpamang mereka silogo juga bisa kena orang lagi. Ida seperot totek na tiyo di kinamukmuk. Tusuni pe. Ada uni. Pemikiran aras labu. Boro dihinta nawar barang juga dan naron narako ala sesuatu tuhan. Totek na tiyo di kinamukmuk no pasat. Wah bolo sekali merdala matulang dolan dan. Wah kami tak kena orang lagi. Lau maturot jata anak luburung. Nang pinasaan itu buat kamu. Berasa pati keno diberi nami luburung nami. Soal dua merono nami. Asa dikini sa palamina dinay may tusalian. Orang sudah lagi bahkan amang no kita nami dan kita luar lagi. Sekali yang merdala do sulang do tadana asal jalan nyonon. Gogo film sudah buku tangguruki Sakuban si majuju Rabonan si malolong Anak hasi aku Nungalang maingol si pareoki Songo di pamangan halang makatai Dohot si menjuja Sudah saja. Anang baru Oh, emang aduh. iso di pesata muna songon pinggan nahot dohot libur si borasi libur dohot de pemaniar dohot si libur suara so di ma kata na dia menilok na anang baru Mau latih mah di raja nak utur kami giling naman dapat kamu raja nami biar ada salput tong roh kami. Pas atas sore ni pahukumu tu julumu mak kusip raja nami jalalas orang manjalo. Ya raja nami juga kesan madugotin dia ni nauliot mangko kinahorong go may imasa padu sulang pahokku. mau lihat imam baru ibrasi kita nung ngajaro kami lima bora pinggan nahot dohot borasi libur dohot di pemaniar dohot di suara anggiah matutu tiar pas masuknya mata dia muna dohot di hami atau ulau-ulau na soalnya masih belum nanti hamuna ang baru soalnya dok ni natutur naman nami binua tibaho ang binatu salian horas mamuna atau purnami mangalian horsam naman dyan Matutu. Jayo yang baru dinawa katai ita iba sa tikyon orasa yang mamurung bedus maru hatta anggo kina orang goma pasatamu asator singkat ita Oh. Haroroni Sukulon, Tuhulah Ugata, Twitter Marhangi, Asai Botak ka Ugangata. Ah, ini mak. Jayo sumunima Jong Joko. kudupe ira walayon aga masyak semua sumunima di lulu na torok ula-ula nami di tanama na barangki buru nami bere nami suang-suangin udangan nami sa luhut na di bagas sa tikyon ima dinaro Bobo di Parikelengot ta. bubol pregalengot ta ima pa sa sobariuhum dohot sulong-sulong pahopo di bagas sa tikyon Berpak menjalan. ala niya kanang katulang doa kadihita na maramarangki rapak majalo maita suwanin na si dohon waktu sa luna maulihat na Gaya bicara orang. Tuh ya dapat tok kamu masan. Ang ganaw paribakot. Oo, Sinikin nomor julu. Tarbuti at raja nami moro nak kola si suku no nake suara nami malak sinaputok kami. Last mo, Suara natin mah. Oh, nomor raja nami. ngaya paso ng guru Kung abe raja nami ay pikir mo.
Diamu ilanami rosa musuh. Rosa musuh. Ilanami rosa musuh. Kiramu jo. Kiramu jo. 600. Buat tamu. Buat tamu. Sebulan. Buat mau. Jadi itu inamu. Doma songon na tinggal na sian pamurota marga sinurat. Alasok kamu ma inang dah. Rasok kamu. Jadi ahanami saya dapat lihat boru. Di bagas tikon nunga saya boru hita apa rasidoli. Jadi ne pas kami ma sinamoti Tuhan kami di bagas tikon. Tungoti piolas marohang. Saya mama sumasu matodim. Tungoti pe mobil gapa supasuna. Saya mama sumasu menu masahalam anggia gabi. Baru tahu ketik neneng ro. Tunggu tipe las marohang. Itu jadi pasal kami mak ba amang pergocin nami. Pergocin taruh gudang ta. Oh pasal apa bu? Lihat emang di tuata mau lihat emang di hita salutna. Di punguan namar lasiroha di bagasa partikyanon. Di kamuna sungon anggi dinami bacar nahor. Di bagasan malugot nyaryo di partakot ng mata nyaro ngarohamu. Songon na mga lehon. Sebagian siyat sinamo ni Boruta do hilata di bagasa partikyanon. Nasita do songon di doon sa tuwa. Hatoin na arong niya duna. Niling arong pinaymana. Nung ngasir-sirbe marana marboru. Boruta do hilata tujulan nyaron. Tatangyak ko ma. Asiroan niya mata di bata. Songon di doon sa tuwa. Asa tanggoy ho nilobu. Ada kakiti tugu-tugu horbo. Saya nang matong Boruta do helato tujulan nyarion. Manara marboru. Do marpahopu. Sama tuna marnini satu namar nono. Di kamuna ang gidoli nami becar nahor. Dono nami matutu nunga sa solu sa matubotean. Nunga di pasataw may sinamo ni Boruta do helata di bagasa partikyan. Mulai siyan arion. Sa may tatong gabian jalasat ma tupar korasan. Adong domang namalo nami musik na. Jadi songoni ma dia mau berusik nami. Asa masih jalangat kami doa nami son. Bama kodang nahu bartusi. Pasaton songon ulus tu Boruta songon ima nang di pahuputa dihita na marhamarangki rap
pasato mahita so ni majo buat hita na hamarangi. Jadi melihat tema di hamuna hela nami dohot baru nami sekaligus ma dohot paupu nami. Kami madok melihat itu hatai di halas niro hamuna song-soni kami namat lalo di halas niro nami napatar kami ro di son akka hula-hulam ibotom laem tulang mu di son dohot simatuam. Jadi las roto songon sobbaniuhum melihat tema di Tuhani bodo pe di adupi hami linggar julaunon di hangulun nami song-soni mahami namarhamarangki napertinudon. Puji Tuhan saya dalam tugadjang na umur nami songoni mana uhon nami tuhamuna hela nami do baru nami so do paupu nami pasu-pasuam madohon nami tua mata debata dihamu hela nami do baru nami sekaligus ma dohot paupu nami dinalam macalu pasu-pasu siap bagas doron itu hatai dohon matong saja matua maina saja matogu sari matua mahamu hela dohot toboru sah matong tu patong tu pahupu Matutu songsoni manang di pahupu nami di dalam borhak matok kita tu bagas joro di dalam majalur pasu-pasu siap bagas di hatai marhite na posona totong mandok melihat hami tuhamu pahupu nami parjolo madohonon bitang na rumiris aku nyobuna sumarop di ulat tahun baru petong riris jalan nama Lomasari dot anak nagabe Raja Panukunan. Jadi songonima si pasaton nami tu amu dison uluson unang berkamu nilai niluson pangidon nami tu Tuhani omma perhitian tamiyang la tuhamu angkiat gabe nanula tangamuna 17 tahun saat pangidon nami saya tabah madiak kaulau dihita benom muna maradupon hula-hula songoni manang silohon nami molo ulusom nilai na tamoto bedon ale amang permusik nabi bay majo ede ale langsung majo suara teh dah pola Purasa tapa singkat marah permusik ne bay ba majo na hobar tu siya saya bata sudah apa lawan harus dilasawan pasal dokumat hari kokinaiwo Lahir lagu Tuhan mari dehite ulas pasamoto angkiat mahi masih pasalah horas-horas jalan hidup saruma tua ikade anak burung agawe helaku miru malabe parumaiku marsia juang kita lihat tanah hurang marsi darian kita di nahurang tega kapasir ma persaisian daurah rumah horong masia Tuhan para rumah horong mawar siha hologan apa kudur hija kudolok kudorian Jadi pagabe tumudalos teruan di hamuna lain nami do iboton nami harimu magabe di hamuna kana marhamarangi dalam marsipaloloan Matutu saat
Jadi dia amani hotli sinurat. Pahotli Dukan dupang main tanggo nya dulu. Saya sarumba tua mahamuna amang baru. Bairing-iring pahopu. matutu. Par musik. Jadi gua rasa sesuai dengan hak tahu. Tulang nami sinaga. Ya dorang saya pasahat kami songoni manang dohonon ni bereni ba. Rodo kami tulangmu. Ima ni manggar edeto ima sobani uhum. Alai si dohonon nami molotong songonope. Para dinami itu. Wabenon. Las maruhan ibadamu, las maruhan todim. Las si dohonon tuho saya anggap matong kita ngihut debatatam yang nami. Asa songotor ni rabu ni ulo somma saluhuna pinoparmu pasahat lokon ido beberenak beberekku au na tulangmu ba nariok cadonnya pasah uloson ale las marohami sida nanggak manong nariwan pasah ulosok sarupa roham sadado rohanami pasah uloson. Jadi si ronokku di zon hubuk kami ulos itu rabu. Saya kapal ma pinasuni ulos denang, saya torok ma torok ni rabu ulos sama torok pajol mau. Jadi saya tubuh mana muna sonon ronokku pasak. Tubuh hari-hari diholak ulang ni huta. Saya tubuh mana muna nomor sangat beboru nomor 2 aku nyadong. Tutu. Aku urat tanah-tanah ini rangking masih ngonggoman. Tung pepadas kepada udah atau titap masih ngogoma. Kuwok kami do waras bir songon na madapoton akaulata ulon na ulion asa songon na tutua bir mapoki bahul pasalongan bir matong todimuna debatama patupahod di hamuna akadalan ni pangamuan Akabu amang boro ma tujabu akabaras bir nya penasa ni hula-hulat ta. Tidak ada songon na udok ko ni bonan nyari tulang ni bapak kan itu nai. Jadi rohami pasaton dalan niya kapasu-pasu molo pasu-pasu at wateri jalommu kanino atan itu hataro pasu-pasu alay on ulus ni badad don. Jadi songoni penwang di parjong-jong nami song sa tulangmu las marwan ni badamu las marwan todim asa song dos dua marwan nami to kamuna asa tanggoy ni lobu adok ratiti tugu-tugu korbo nang matong ibotok kudo olehku sa rumah tua hut matong patong tugu wapu sa mamtu namar nini satu namar nono pasah ma ro nah ho mama katahon langsung puta ini opung jadi kami mau menyampaikan ulos kepada kalian pahopu kami ya. Nah, kita berbahagia pada saat ini bisa merayakan bapaknya membayar adat kepada hula-hula dan horong ni tulangnya. Nah itu berkat kalian Bapak ini kayaknya jadi teringat membuat adat. Nah itu, jadi berdoalah kepada Tuhan ya, agar kalian berhasil dalam studi, ya. Kalau sudah berhasil dalam studi, cepat dapat kerja.
Ya. Tapi kalau sudah dapat kerja harus sayang sama orang tua. Ah itu. Itulah pesan Opu kepada kalian Opu kami ya. Ya. Berdoalah agar kalian diberikan keberhasilan ya untuk menyelesaikan pendidikannya masing-masing ya. Ah itu. Jadi Opung ini mau menyampaikan ulos. Ini ulos ini hanya jalan menyampaikan kepada Tuhan agar kalian diberkati, sehat-sehat dan berhasil ya. Nah, itu. Kepada Pahopu kami, Opung mau menyampaikan ya. Emenistabatua parlingoman ni si Borok amat terihata do si Leo tua hot mahamutotong di parorot. Jadi sahat solu sahat tubotean pasatan uloson tuhat nama nama masu-masu dohot nama korasi hamuna. Ya. Pegang. Jauh-jauh muna jauh ke muna rolo hari tulangu. Iman tanggal 20 udah muna di bahasa Selayo. Jadi tu songlok pehani harinonami tulangu asmaruham. Jadi nomorok tulangu harinonami dua. Adol haditi atau bidogoni lebu, adol hadut atau bidogoni hormon. Yang selalu dua malu, adol bidogoni pahapu, satu nomor bini, satu nomor nol. Berparade hamuya di jalur boras birdohot ICTU Payu porongnya durangka tu amas sulit parade hamuya ICTU Payu porongnya hula-hulat lah kurang-kurang para nama nami main musik nama baru dijago. Thank you.